Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay basa ti Proverbio 23, versikulo 20 kan 21. Di kay kumuyog kadagiti mamartek, wenno kadagiti narawat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Marisuling, umay kakadimaki last night? Ay, wan gayam anya. Last night ita ni Pari Doming. Wen nga rod. Ay, kaasimot. Nagbabasit pa'y dagiti anak na. Ay, asino ngayon ti katulungan ni Bakit na para kadagiti anak da. Ay, jak amo Marisuling. Amin tomat nga min apasken kat mapan. No makitam la ti panangan na, ay na, kasla maibusan. Kuna damot nga adda ka no marikrik-nanan, sakbay ana atake. Ngam saan na nga ingkas kaso? Ay, anya nga ita. Ay, wan nga rod Ala, umunakan ta sumarunuak. Or-urayag nga minilakay ko nga gawid. Tada kadwa dagiti ubing diti balay. Sige nga rod, Mare. Umunaak nga rodan. Apay nga, saan matan nga agawid ni tatang nyo, June. Sumipngatan kat ni. Mapanak pa'y makilas night. Nalabsak ang makininom ka dagiti kukumpari na idi agawid ak anag gapu iji eskwilaan. Anya, agin inom manan? Kanayon mat. Ala, inkayabanan. Siyak manam tibaw niyo. Inkayaban, ibagam nga agawid ang tada papanak. Anya matan. Sapay nagrigat nga ayaban ni tatang. Saan ka nga agaw-awid, no di mo maayaban ni tatang mo, John? Ay, Jun, nagawid ka man. Itay ka pa nakatakder dita. Agawid ka kanon kuna ni nanang. Ag-birthday ti kumparek. Ito madamdamak pa yung agawid. Adda kano papanan ni nanang. Nagawid ka. Tay bagam kininanang mo ajak pa'y agawid. Agungot manon kanyak ni nanang. Nusan kang agawid. Ne, napangagsangit ka nga ron, gay. Kuna ni nanang. Ajak ka no agaw-awid. Nusan kang agawid. Wisit kayo Sangit mo itong danak mo. Ajak pa'y kahit agawid. Ibagam kininanang mo. Nala, agawid ka. Lola, day, apo, anya ter aramidam dito'y balay. Ing katulungan ni nanang mo, ije balay yaw. Tsak kaya ti agawin lola. Ong tanak ni nanang. Napay ko mga ungtan na ka. Tsak mat ngamin napaawid ni tatang amakin inom kadagiti kumpari na. Anya, agin inom manan ni tatang mau. Wan lola, ito'y da pa yung agin inom. Anya ayati ko na ni nanang mau. Tsak ka no agaw-awid. Nusaan ko akadwa ni tatang. Mapan ka no ngamin ni nanang ije natayan. Sige, duatan nga agawin ije balay yaw ako. Bay amon ni tatang mo nga artag. Awan nga min kadwa dagiti ubing, nanang. Iso nga rod nga maya kaun. Siya kun timang kadwa kadagiti apo ko. Ay, rinabi matan nga gininom ni Danilo. Ay kat bagbaga amot Ay na, saan nan akayat adenggan dagiti pamagbaga tayo kenkwana, nanang. Makaungot pa yan no mabagbagaan. Kano sungbatan nakpayan. Sige, nanang. Inakon makilamay. Isupay mo diya maitulong ko iti pamilya ni Pari Doming. Nagubing mutin anat ay. Manulang titawon na. 30 na laang Ubing ngam nilakay ko. Istorya ngamin ni Mrs. na asaan amalapdan amangan iti karne. Sapay dagiti tabati kay kayat na asid sidaan. Iso akalat-latan anatumba kat saanen anakapuot. Ay, madlaw kung agsasaruno dagiti matmatay dito lugar tayaw. Sapay naguubing da mga road. Ado nga min ti bisyo da, nanang. Arak kan sigarilyo. Inayon munto pa iti panangan da iti ado. Ay, nakaamamak.
Agyaman ako marisuling itutulong yo kanyak. Kabayatan ti panakay masayag nila kay ko. Ikat, asino pa'y ngay kumati at titinulong, no saan ada tayo? Nula ko mata dinangag ni Doming dagiti pamagbagakan ko ana. Si bibiyag ko mahapay ita. Ay, wan nga rod, mare. Agasam, taong tanak no saan akarni ti sidaan me. Saan na akayat ti asi-asi-asidaan? Umanay la pagapapaan mi ti sidaan me. No natang, sana kayat timangan. Ay, kat. Kasano ngayon dagiti 5 nga anak yo? Naguubing da pa'y mat nga rod. Dahita nga ron ti pampanunutak, mare. Sapay, may sapay laang titawan, chay buredag, may. Day, si kamo gayam dayta si Mang Danilaw. Na barbartek ka manaon. Ayan ni Suling, nanang. At napanan na. Ano? Napalan na kita, Rabin? Napan na kilamay. Di mo pigsaan ti agsautan ay. Maturugan dagiti ubeng. Makay ni Numa. Yalan na kiti danom. Siyak pa'y mo tabak-bakatan ti baon mo. Si kamutan at mapan mangalay di kusina. Danom lang, dinakpay mo't mayalaan. Day tanto mo nga minagbarbartek tar aramidam. Imbes kumadag ito'y anak mo ti bantayam. Day tagin inaom tar aramidam. Ay, nagmalasan. Jakla ko man nagawawid. Makangagak pa iti sermon. Malas! Mare, tulungan ta ti kumari ta nabalo. Takaasi mo. Iso nga rod nga adak dito'y balayda. Tapno tumulong ang amang pakan kadagiti nagado at tao ang makipamumpon. Asus, Mare. Adan samot ng aga-apay dyan likod. Unya Mare pa'y Suning, ingka man anawaan nila kay mo. Anya? Nabarbartag, kat adaigam na abunang. Sagwalwalay dyan likod. Ay, unay mo tan. Agayabak iti tanod, Mare. Wan man, Mare. Diyak maanawa nila kay kunong kasta na bartog. Abay, sa dinotip papanantaya. Agawid tan, di ka lamabain. Dito'y pa'y natayan ti pagwalaam. Katkatawan na gayam. Imay da ka pa'y inananawan dagiti tanod. Kasano, no pulis tiin may nanganawa kini ka. Jakpay kayat, tiyagawit. Tapay, anya pa'y ti aramidom? Aginom ka pa'y? Dandan ni saan ka lang aruden ang makapagnan. Basta, umuna ka nga agawit. Saan? Anya nga mo na? Agkuyog ta nga agawid. Taamangan no agaramit kan tumanen iti kalukwan no panawan ka ditoy. Kapay ayang agong unget ka. Kaririing ko lang, day tangiwat mo timang mangagkon. Kasano adyak agunget, nakaturo ka pa'y laang kataldawon. Abubat ana barta kakidirami Iso nga ruday ta. Amom anasken amapan ka agtrabaho. Ngam inom kamot nga inom. Ita, naldawan kan anakarieng. Kasano ti trabahom? Amok! Sana na masapol nga ung tanak. Ikatendakan ay iti trabahom no kasta Danilo. Asino kumamot nga iti makaanos iti kasken ka nga artak. Nanang, Oh, si kamot tan timangtad iti balon dagiti ubeng ama panag-eskwela. Anya nga iti maitid ko. Talaga nga awan serbim nga ama. saan kayo nga agapa? Tanay, mala daw kami ni Eskwilaan. John, anak. Total, asidag di balay da lola medya eskwilaan nyo. Mapan kayo pa'y laang mangal daw iti balay da. Wan, Ah, dumawat kayong tumatan iti balon nyo. Talaga nga awan kwartak ita. ay na. Nagimas ti sidaan dito'y balay mo, Lola. Imbaglakit din atan na panak nakipalingkay. Ay, imbag man tadda kwartam, Lola. Ni Nanang, awan kano kwarta na. Siyempre, tanda maaw-awat ko a pensyon ko, apaw. Kuma, at damat pensyon ang maawat ni Nanang. Tapno saan da ka na yun nga agapapak ni Tatang. Apay, kanayon da ka di nga agapa. Kun Lola, kanayon da nga agapa. Nimot nga min Tatang.
Nabartok akanayon. Mala, mangan kayo kit din, tamapan kayo agiskwila. Anya nga iti meriendaan medyo pagadalan inton madamdama, Lola. Di kay madanagan. Ikan kayo iti kwartayo apaggatang yo iti meriendayaw. Thank you, Lola. Makitang danak latan Mari tapno saan nga agbisin dagiti anak ko. Wan nga rod, inaldaw ka makita lumabas iti balay mi. Noan niya laditan ti pakitang danak. Makilablabaak pa yan daduma. Narigat ti kasasaad mo ita, Mare. Impag idi si bibiyag ni Doming tananam ayak. Taiyawat na latan kanyak ti sweldo na. Ay, katsyak, parikot ko mat nilakay ko, takanaayon mutten ang mabartag. Aywan Mare. Apay, anya ti problema na. Pasaray malabsak ka makiin-inom dita kantina. Ay na, anyangay ko mati problema na. Talaga laang abisyo na Ay, nasken nga isardeng nanti aginom, Mari Suling. Tadya asawa di pakilablabaak a maestra. Natay, gapo iti sobra pa naging inom na. Kasta aya. Iso apadak metten abalo ita. Ay, oo na yan. Nagsaksakit ka no anabayag. Kat iso tinapanan amin nga urnong da. Hanggang saan metla na biyag. Artek met ka no ngamin ide. Nasaya at nasangputan ka dito'y balayo asaan anabartak Danilo. Matitirik nanan. Iso na kaidaak. Ay kakaiinom mo daytan Sandak man nga may sermonan dito. Saan nagaputan na taengan kan? Saan mo adenggang ti pamagbagami kan ka? Makauma kayo gayam. Awan lakit, dil-dilawan nyo ti panagininom ko. Adaywan man nga may dagiti artek ako kumparem. Tabay ko mga daywak ida. Isu dati mas makaawat kanyak. Ang da kayo, saan? Ay na Danilo, pamilyado ka. Panunutom ti pamilyam. Saan ka matakas ta idi baro ka? No apay nga itatapamilyado kan, nagbalbaliw kan. Nagbalbaliwa sa asawan nyo, mat. Inimpluwensyaan da kan dagiti ko kumparim nga artek. Ti kunayo kit di. Man nakibiyang kayo lawanay. Kagura na kamay amang isaksakit kan ka. Agtal na kayo man. Kayat ko ti agina na. Iso asumardeng kayo na sumanao. Nanang, nagmalmalom anak kay ni Danilo. Madi siguro ti marikrik nana. Binagbagaak nga raw. Ngam kagura na kidain. Kasta na nga rod, iso abay-bay ako. Nauma ako namang bagbagakan ko na. Ay, sulingan ako. Saan ka kumaamaum-umakin ni Danilo? An-anusam laka din jay anak ko. Ay, talagamot nga anusak, nanang. Nga mauma akmat. Nang runa ita, ta dumakdakkel dagiti ubing. Pampanunutag. Kasano nga tanti panagadalda, kat kastamot ti amada. John, may ka man dito, oy. John! Apay ka di tatang. Ayan ni nanang mo. Aglablaba, aday jay likod. Yung ka man gumatang iti arak dita kantina. Sa nga gasod da ito inyawat mo akwarta, tatang? Yung kang gumatang iti arak. Ngam di mo ipakpakita kini nanang mo. Aginom ka pa'y laang, kat nakaida ka lang arudan. Yung kakit din. Kuna ni nanang ama sakit ka kano, isu amanon nga aldaw anak kaida ka. Yung kang gumatang kunak. Saan ka asumanao? Ni, apay nga da agat arak dito'y balay. Daka mo Naginom ka lata, oray masakit ka? Saan? Nagungat ka man ako nakon. Ay, sika ti agat arak, Danilo. Naginom ka talaga? Saan ko naklangarudan? Daytani di arak dita sirok ti katre. Agulbud ka pay laang. Ika lang, met. Agsaksakit kan, arak pay laang ti inumam. Apay, kayat mo ti maipada ka ni Doming akong parem. Apay akanayon mat nga awan ni kumari asuling di tabalay da. Kat no banbantayan na nila kay na iji ospital. Anya? Na ospital nila kay na? Agsaksakit, Mare. Apay di mo na amuan? Jack man lang nadamdamag dayda.
Jay kanu ngamin kaiinom na iti arak. Ay, unay matan. Ay, sapay kumaata maimbagan ni Pari Danilo. Sige, tamapan kuntuman pasyaran iti ospital. Ay, hawanon. Nakakutkutong nila kay ko. Nakitak nga rod, Mare. Ay, jak pa yan makasarita. Ay, agibilbili nun tamarik nanan san amadi. Unay matan ti bihag. Nakaro ti pa nagbabawi na ngam anyangay nga rod. Naladawon ti amin. Ay, awanan maaramid ang dagiti doktor iti sakit na, Mare. Ala, saan ka amapukawan itinamnama, Mare? Bareng agimbag pay ni Pari Danilo. Uray mambartag ni Danilo. Nasakit matlat na tinakam ko, itinapagtangkan ko na. Wala nang mawatak na itarik na yo. Nagsakit a panunutan. Ngay mo na payapim musay ngam siyak ngay nana. Wan nga rod nanang. Daytan tumat, tadi na maidyan ti arak. Inaldaw nga arak tin inuman na. Di pa panan na, no di madadaol ti salunat na. Hindi pa'y nga bin nga ibagbagakan ko na. Aliklikan na ti arak, ngam dinak madangdangan. Wan nga rod nanang. Kanayon nga adda iti odi, ti panagbabawi. Ala, ano sa mapadakalan na giti apo ko, balaksan ko. Nanang. No, adda ba itulong ko? Ibagam lang. Si Dada, anak ka tumulong ka. Liklikan tinalabos nga arak, ta makadadaol iti salunat. Ti igatang mo iti arak, igatang mo laangan nga agpaay iti pamilyam. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Anay tampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.